hermano, hermana, allin hamusqa kay programación Machos Kasan Yachay Wasi, Escuela Sabática Sutiyuq. Noqapaq gusto kusikuy qankunawan tinkunakuy kay p'unchaypi ch'aqwarinapaq Machos Kasan kay 15 lección. Parlariwasanchik kay semana Machos nisan ichari rumi oqharisqaq kuyakuynin. Mayqin karqa chay rumi oqharisqaq kuyakuynin? Imaraykuta Dios nerqa llaqtanta oqharinankuta kay rumista? Chayta entiendenapaq munasqa wawqimasi usqayta tiyarikuy ichari yuyarinapaq chantapis estudiarinapaq. Invitayki apamunaykita Bibliaykita leccionniykita kuska ch'aqwarispa kasun. Machos kay lección qayarin parlarispa imaynata Moisés intentaspa karqa llaqtanta Tata Diospaq llaqtanta Israelta yaykuchiyta kay Canaán celestialman ichari paykunaqa chay tiempoqa yakup alqasqasta ichari pasarirqanku maychus mar rojo pucamayu nisqata. Entonces ajinallatataq Josuepis thaskinan karqa cruzanan karqa maychus kay mayu qocha Jordán nisqa. Libro de Josué capítulo 3 mascarispa kasun parlarisun ñawirisun imatataq Dios niwasanchik kay versículo 1 y 2 niwanchik ajinata. K'ayantin pagarin tutamanta hatarispa Josué tukuynin Israelitaswan sitinmanta purirerqanku Jordán mayu kantuman chayaspa chaypi harakorqanku manaraq mayuta chimpasaspa 15 p'unchayta kuraqkuna kutinka harasta muyorqanku nispa. Munasqa wawqimasi kaypiqa nisawanchik ichari 15 p'unchaykunasta paykunaqa preparakorqanku harakorqanku kay niraq mayuta pasasaqtinku niraq Jordán mayu pasasaqtinku paykunaqa chay kantupi sayarqanku preparakorqanku. Imataq karqa chay preparación, hermanos? Imamanta tratakorqa chay preparación? Kay versículo 5 niwanchik ajinata. Josuetaq Israelitasta nerqa limpuchakuychik imaraykuchus k'aya rikunkichik Tata Dios qankuna ukhupi milagrusta ruwasaqta nispa. Josué sut'ita willasqa qankuna preparakuychis imatataq ruwanaykichik tiyan limpuchakuychik tukuy huchaykichikmanta tukuy pensamientosmanta tukuy ima nisqaykichikmanta yuyaychaychik ima huchaykichikchu tiyan cuentaychis Señorman preparakuychik imata k'aya ruwasun imata apaykichik. Entonces chay preparación aswan afanoso karqa munasqa wawqimasi. Pillapis ima llank'ayta qayariqtinqa preparanan tiyan ichari hallp'ata preparanan tiyan muhuta qarpanan tiyan chay hallp'ata tukuymata paykuna niraq pasasaqtinku cruzasaqtinku kay mayu Jordán nisqata preparakorqanku Tata Dioswan kuska tinkunakorqanku chantapis alistarqanku q'ipisninkuta imata apasun mikhunatachu imata apasun paykuna preparakunanku karqa. Aswan importante kay palabra maychus nisawanchis limpuchakuychik Señor ninchikman tapuriychis allintachu manachu ruwasaykichis kay tiempopi niwasunmani tapurichis tataykichikta limpuchakuychis allintachu manachu chay negociopi risonqa tapuychis payta sichus voluntadnin manachus voluntadnin chay llank'anayki rantinayki vendenayki o ima emprendimiento ima llank'ayta qan ojarinaykita. Incluso jovenespis ichari niraq estudios niraq universidadman yaykusaqtinku tapuychis Tata Diosman ima carrerata estudiay munaykichis k'ayamincha chay llank'ayniykichis kanqa chay sustentoykichis kanqa cosachu manachu Tata Dios kay carrera chillasqay kay profesión nispa ichari
Chay preparación mayaykusqanku kay israelitas ichari chay kikin preparación llamantataq noqanchispis kay tiempo preparakuna tiyan. Niwanchik lección de escuela sabáticata sut'ita ichari maychus preparativos carga cruzananpaq chay mayu Jordanta chayqa yuyarichiwanchis imaynatataq Israelqa mana yaykunmanchu carga Canaanman nin paypaq munasqanman hina mana paykuna munasqankunmanchu hina al contrario Tata Diospaq guianwan indicaciones ninwan nisqanwan parlasqanwan chaykunawan yaykunanku karqa. Entonces munasqa wawqimasi ichapis kay llaqtan Israel llaqtaqa munasqanman hina yaykunman karqa pero kaypi sut'ita nini mana paykunaq voluntad ninkumanta yaykunkumanchu manchayqa únicamente nin Tata Diospaq indicaciones ninwan Tata Diospaq guianwan Tata Diospaq taskisninwan kallpawan nin imaraykuchus arkaqa uqarikunan karqa ichari manchay arkaqa que iskay querubinisniyuq ima karqa chayta wantunanku karqa ñawpaqman taskinankupaq guianku karqa paykunaqtaqa entonces chay arkapiqa munasqa wawqimasi tarikuspa karqa 15 cosas nin ichari maychus niwanchik tabla chunka mandamientos niyuq vara maychus sumo sacerdotesta chantaqa 15 niwanchik vasija maychus kapurqa nin manat anta entonces munasqa wawqimasi a veces aycha runas hinaqa munanchis ichari ruayta voluntad ninchikman hina munasqanchikman hina llank'ayta rantiyta qarpayta o estudiayta sin embargo sut'ita niwanchik lección de escuela sabática tapurinaykiras tiyan señor pay indicacionqa pay willasonqa pay guiasonqa allinchus manachus nispa voluntad ninta mask'ana tiyan tukuy ima ruwasqanchikpi ñawpaqman taskirispa kasun lección de escuela sabática maychus rikuchiwanchik Tata Diospaq maravillasnin nini may hatun kasqanta Tata Diospata rikuchiwanchis Josué pueblo de Israelwan qusqa rikuspa karqa Tata Diospaq atiyninta chayrayku nin ichari munasqa wawqimasi kay Josué capítulo 3 versículo 17 ñawirispa kasun maychus niwanchik ajinata tukuynin israelitasqa Jordán mayu chakipi chimparqanku Tata Dios tratu ruwasqan arkata apaq sacerdotespi qusqa mayupi ch'aki hallp'api sayarqurqanku tukuynin israelitas chaynesta chimpanankupaq munasqa hermano hermana 15 p'unchay pasarqa preparación chay 15 chunka tukukuqtintaq qhipan p'unchayqa niwanchik ichari paykuna yaykunanku karqa pero chay mayu Jordán nisqata pasananku karqa imaynata Moiseswan Tata Diosqa algarqa p'itirqa ichari chay mayu puka mayu nisqata ajina kikillantataq nin munasqa wawqimasi kay libro de Josué capítulo 3 versículos 7, 8, 17 kama pacha cuentawanchik imaynataqa nin Jordán mayu yaquqa sapa cosecha tiempoqa wasaykuqpuni nin chaywanpis mayuman sacerdotes chayasqa yaku kantunman sarusqankutawantaq ch'akininku huq'uchakurqa chaymanta hinataq Tata Diosqa paykunapa ch'akichirqa chay mayuta chakisninku nin ichari ch'aki hallp'ata purirqanku paykunataq nin israelitasqa chimpanakurqanku taskirqanku chay mayuta nispa chayamurqa entonces tiempo maypita munasqa wawqimasi paykuna pasarqanku cruzarqanku chaypiqa rikunchik imata Tata Diospaq atiyninta yuyarichiwanchik imaynata kay Tata Dios atiyninqa solo paylla atin kaykunasta ruwayta munasqa wawqimasi
sichus ima llakita, problemata, deudas, tukuy ima kajtenqa, yuyarikuy solo payllapi atiyki tarita, paz, tranquilidad, paskarayta tukuy llaki kunasninchikman. Entonces munasqa wawqimasi payman rina tiyan, paywan kuska taskina tiyan. Ñawpaqman taskirispaqa munasqa hermano hermana niwanchiki yuyarichis imaynata nin ichari Tata Dios nisqa maychus kay Josué capítulo 4 chunka iskayniyuq mayu rumista oqharinku nispa. Kaypiqa munasqa wawqimasi kay capítulo 4 pi cuenta sawanchik kay hinata. Chanta tukuyña Jordán mayuta chimpaqtinku Tata Diosqa Josueta nerqa uyarispa kaychik. Chunka iskayniyuq qarista Israelitasmanta ahyay sapa ayllumanta uqta paykunata kamachiy. Sapa rumita oqharichejqa Jordán mayumanta maypicha sacerdotespaq chakisninku sayasanku chaymanta apaspataq kunan ch'isi maypicha harakurqanku chayman churachiykichik nispa. Munasqa wawqimasi kaypiqa nini Josueta sumaqta nispa yuyarichis kunanqa yuyarikunaykichispaq kayta ruwaykichik. Chunka iskay runasta chillaychis sapa ayllumanta maychus chunka iskayniyuq ayllus karqa ichari 12 tribus nisqa. Sapa qarinanku karqa rumita maypichus paykuna sayarqanku, harakurqanku, preparakurqanku chaypi paykuna oqharinankupaq rumita, monumentota. Entonces paykunaqa nini kayta ruwasqanku imapaq yuyarikunankupaq imaynata Tata Dios paykunata pasachispa karqa pukamayuta kikillantataq paykunatapis yuyarichisarqa imaynata Tata Dios pasachisqa kay Jordán mayuta nispa. Imaynata munasqa wawqimasi Tata Diosninchis chaychika munayniyuq ichari kay rumi oqarisqa gracianqa kuyakuyninqa hatun porque yuyarichiwasanchik Tata Diosninchik maskatachus munakurqa llaqtanta maskatachus munakuwanchis noqanchiktapis munasqa wawqimasi a veces waleq sumaq allin nisunman noqanchik yuyarikuna maymantachus hamunchik imaynata Tata Dios oqharikapuwarqanchis imaynata Tata Dios noqanchikta tariwarqanchik miseriapi, llakiypi, phutiypi ichari imaynata kunan kusikuypi kasanchik. Chayman hinataq noqanchispis munasqa wawqimasi sumaqta Tata Diosman quejakuspa munakuspa rina tiyan kawsarikuna tiyan paywan. Yuyarina tiyan munasqa wawqimasi ichapis negocio qolqi makinchikpi kaqtinqa qunqachiwanchik Diosninchikmanta. Pero payta rikuspa kawsayninchikpiqa k'umuykuna tiyan Tata Diosmanta mañarikuspa. Chayta nisarqa kay llaqtanta ichari k'umuykuychis yuyarikuychis imaynata pay kikin ruwaspa karqa chaykunasta nispa. Lección de escuela sabática taskichiwanchik ñawpaqman. Maypitaq nini olvido nin maychus qunqanchik imata qunqanchik nini. Josué capítulo 4 versículo 20 al 24 ñawirispa kasu munasqa wawqimasi maypitas nisawanchik ahinata. Chay Gilgapi Josuéqa tawqarqa nin Jordán mayumanta apamusqanku chay chunka iskayniyuq rumista. Israelitasmanta nerqa kunanmanta qhipaman sichus wawasniykichik ichari wawasniykichik tapusunqachik imaniytataq munan kay rumiri nispa niykichis paykunaman willaykichik nispa. Imaynatachus kay Jordán mayuta ch'akichispa Israelitas chimpamusqankuta señorniykichik Tata Dios kay Jordán mayu yakuta ch'akichillarqataq. Mayninta chimpakunankupaq imaynatachus puka qocha nisqatapis ch'akichillarqataq. Chaynintapis
chimpakunallankupaqtaq ajinata. Ajinata kay pachapi tukuy runas yachanku Tata Dios mayhina atiyniyuq kasqanta. Kankunapis Señornikichik Tata Diosqa manchachikunaykichikpaq puni nispa. Baqtata qonqasawaqchik wawasnikichis tapuqtinqa imaraykutaq kay rumis uqarisqa karqa chayqa qankuna sut'ita willaykichik nispa. Imamanta paykuna ninanku karqa imaynataqa Tata Dios librarqa esclavitudmanta, imaynata Tata Dios lluqsichirqa llaqtanta, salvaspa karqa llaqtanta, atiywan, gloriawan, kuyakuywan, imaynata llaqtanta segunda oportunidad quspa payta iskay mayusta ch'akichispa karqa p'iterqa p'alqarqa ichari imapaq paykuna pasanankupaq, chimpanankupaq, chantapis munasqa wawqimasi paykuna chayanankupaq maychus karqa tierra prometida kaman Canaán kama ichari niwanchik a veces noqanchikqa aycha runas seres humanos ichari kay hallp'api kawsaqkuna qonqaspa kanchik noqanchik kawsayninchikta qonqaspa kanchik imatachus Tata Dios ruwasqanta noqanchikman. A veces noqanchik ichari qonqanchis pichus kasqanchikta, pero qan yachanayki tiyan Tata Diospaq chikllashqan wawan kasqaykita. Qan yuyarinayki tiyan qanrayku Tata Dios uqata churinta kachamuspa karqa wañunanpaq qanrayku. Chayrayku qanpis yuyarikunayki tiyan kaykunasta imaynata Tata Dios urqumurqa kay llaqtata imapaq. Porque qan t'ukuychanayki tiyan obranta kay hallp'api kay tiempopi. Mayqin chay obran chay misión kasan predicananchik palabranta tukuy ayllusman, tukuy parlaypi, tukuy idiomapi. Chayana tiyan tukuy kay hallp'api tiyakuq sunqusman payman entregakunankupaq. Chay misionta chay llank'ayta munasqa wawqimasi qan ama qunqanaykichu tiyan. Chayrayku Tata Diosqa yuyarichiwanchik mana qunqanaykichu tiyan nispa. Munasqa hermano hermana, por último lección de escuela sabática nisawanchik ichari qankunaqa ashka valorniyuq kaykichis. Chayrayku sapauq Tata Diosman qaylakuychis. Chayrayku Tata Diosqa ashkata ruwarqa qankunapaq. Chay experiencias icharinin imaynata waqllasqas karqanku llaqtanku Egiptomanta chay lluqsinankupaq chay kikillantataq Tata Dios kunan waqllasasuyki qanta chay desiertomanta chay ch'aki kawsaymanta llaki kawsaymanta lluqsimunaykita imaman sumaq kawsayman chantapis nin ichari payqa aska llank'aykunasta ruwarispa kanqa noqanchik kawsayninchikpi. Chay munasqa wawqimasi karqa maychus resumen lección de escuela sabática kay semanamanta. Chay monumentosta rumi uqarisqasta yuyarina tiyan Tata Diospa hatun kuyakuynin kasqanta. Ichari? Munasqa wawqimasi qhipan semana tinkunarikullasuntaq kuska repasanapaq ama faltaychu suyaspa kasayki mark'ayta apachimuyki qankunaman.